तोान तोान नुंदायरम फोंग चिफोंग सिंदगी मरु एबा पाउसिंग खुंगचरगा मैम शेयर तौजगी अहानबदा पाउमीसिंग नोंमगी सिंथा लेप्तनो वखत मिफम फमख्रे पाउसीसिंग मैके क्यादगी सफु पिरकलिबा असि लेपु मैमना वाना ngainariba पाउसीसिंग दु सोयदना लाक्लगनी मैम अयु नुंथुन नुमिदा नोंजु नुंसा खाक्तना मणिपुर की तोान तोान मफमदगी ई पाउ खोमजिलगा मैमदा मिट नाकोंग ओहलिबा प्रेस मीडिया दा कनागुमना मैके क्यादगी सफु पिरकलिबा असि लेपु हाइना पाउमीसिंग ngarang Manipur Press Club ta wakat mi famkhre Manipur phongba pauksising electronic media sing thabak lep tu ngarang amzu amasum Edits Guilds Manipur gi oiba apunbe emergency mi pham ama pangthokhiba ga loina na Manipur Press Club ta paumising gi oiba wakat mi pham amasu phamduna protest tokhi wakat mi pham aduda paumising gi oiba thoramda khut thingjin birakanu pressing gi hak amadi pressing na tawgadaba thaudang kya da maiki kya gi pirakpa sapusing bibirakanu haina थाब प्लेटकट क्यासु पाइखी हैना पाउसीसिन मखातना फोंदोरक्ली आतो पयाम नुंगाइबा पावमना इरंग थोंग हयेंग लोइसिलबा याइ चटपदि याखिरोय TDC इम्फाल जिरिबम लंबीगी इरंग थोंग आर्मीना मेंशनबगी थबक चथरकिबदु असुवे अंगाम याउद्रबदि हयेंग मपुंग फान लोइसिलबा ये अदुबो थोंग असिगी नाक येतकी लंबी नेशनल हाईवेगा samnagadaba lambigi saruksingi semjindrabana chatpadi yakhiroi haina TDC gi mekedigi phongdorakli thongi nak yet lairiba lambi asi NHIDCL na semgani haina lairibani mahakna makhatana phongdokhi atopa marueba pau khrano Myanmar gi jail la lairuba Manipuri masa kunthra ga mari ngasi India da khusinarakle ain kaina Myanmar gi ngamkhai lanchilubadagi Myanmar lanmina phaduna Myanmar gi tuan ba jail matam koina leiruraba Manipuri masa kunthra ga mari ngasi miyat ki matam loiraduna Myanmar authority na more da laiba immigration office ta khusinarakle Myanmar da laiba Indian embassy gi maike dagi su Myanmar gi tuan ba jail la laiba India masa sing asi thadok piraknaba Myanmar gi mari lenaba authority da haijarubadagi thadorakpani miyoi sing asigi manungda ataidi Manipur gi tuan ma district sing da laiba singmi ngaktani makhoi gi manungda more ward number 9 khunau laikai da laiba maitai nupa ama yauri ngase yu pung 10 taba matam da hairiba miyoi kunthra ga mari asi Myanmar authority na puthoraklaba matungda more da laiba integrated check post khusinabagi thoramaduk pangthokhi Amaramda COVID-19 amaram oiduna India gi tuan mafamda panduna lairakiba Myanmar masa nipan ngasi ayuk Myanmar authority khusina khre hairena spokesman makhatana phongdorakli atopa paw manam lupa crore yankhai humdo point humdraga mapan changna sagaliba laisangsing yengchin khre sei sigoin sangai festival pangthoklaroi olukhoi haujuk Manipur COVID-19 laisana nomo gi miyoi kya positive oibagi masing hengalakpa amadi miyoi kya leptana sirakpa sigi yenglaga kumsi sahi gi oina sangai festival pangthoklaroi haina tourism minister oiriba olu khoina phungdokre wafam asing asi India government ki Ministry of Tourism gi Swadesh Darshan scheme gi makhara development of spiritual of circuit in Manipur protest ki makhara Manipur gi tuan mafam tareta sariba madi sabloiraba laisangsing satunu yengsinbagi manungsana Institute of Hotel Management gi lupa crore taragani thoisangna nomaijing singkhong da sagaliba complex asi yengsinbagi khongchata magna phongdokhi magna hai sei khuding goina November 10 ga mathoidigi kunthra phawba numit tarani sangai festival pangthoklamani adubu sei esi goina di COVID-19 laisana miyoi kya leptana positive oirakpa amadi sirakpa si yenglaga miyam gi punsi kalhongnabagi damakta sarkarna section tharong lokhatpagi thabak tangai Fadaba laibina komai esi pangthoktanaba lepani hiramasigi matangna Chief Minister N Biren komai esi pangthoktanaba laukiba phiripki matung inani hakiyansu pauksiesin makhatana phongdorakli atopa pawamana Chief Minister N Biren gi haksang yamna phagale November 13 ra COVID test tawragani COVID-19 positive oiduna hauju home isolation tawduna layemagi thabak chathariba Manipur gi Chief Minister N Biren COVID-19 lakliba November 13 ra nithokaba numita pangtholagani Hanadi November 15 da COVID test tawnabagi matam leplamani doctor gi paktak matungina November 13 ra pangthoknaba khangalakpani haujuk phawbagi oina Chief Minister N Biren gi haksang phibam yamna fana leidi November 13 ra pangthokkodoriba COVID test asida susoi sodina negative oiba yabagi thajaba yamna chawna lei haikhianasu pauksiesin makhatana phungdorakli atopa pawamna mu December amadagi 13 phawbagi anauba guideline thokre center gi ayaba yauduna state na lockdown tawdana ba khangankhre Union Home Ministry na COVID-19 ga mari lainana laibak asigi oina December amadagi 13 phawbagi anauba guidelines thokre anauba guidelines na pathap asigi matungina
पुलिससिंगना कोविड-19 थेंगनबदा दायित्व खंगना थबक तौनबा यावरी केंद्र सरकार की अयाब यावदना स्टेट सिना लॉकडाउन तौदनबसु खंगली अनब गाइडलाइन असिना मियामना सना पथाप अहुम हाइबदी फेस मास्क उपा सोशल डिस्टेंसिंग तौदना मी अमगा फुट तरुक लापना लैबा मसिदा नतना खुसा सिंग सपोन अमदी सैनिटाइजर न सेंगना हमदोकपा असि मतम पुमरा काउदनबा ngang चनबगी अनौबा गाइडलाइन असिदा खंगली हैनसु पॉक्सिसना मखातना फुंदुरकली मखा सथरकपोइन अतोपा पाव मनमु टाटा टिपर अमा लोखारा तासिनबदा हैंडीमैन सिरे अहुम सोले थासगी कुनगमागी नुथिल पुंग अहुम लोम ताबर नोने पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा अवांगखुलगी हौजिक BIPL कंपनी न थबक सूरीब मफम अमदा लैबाक पुबा टाटा ट्रिपर AS25CC A341 अमा लोखारा तासिनकिबदगी टाटा अदुगी हैंडीमैन लैखिद्रे सिनमी अहुमना सोकले हाइरी लैखिद्रबा हैंडीमैन अदुगी ममिंग अमरदीप रे से कुंथरागनिसु अपोकपा लैखिद्रबा अरविंद रे कवी आसाम की सलपरादगिनी महाक PIC नोनेदा लैकटनबा पुखटपदा हॉस्पिटल अदुदा लैकटनबा ngamdana लैखिदबनी सोकलबा ड्राइवर अमसुम सिमी अहुम अदु मखाताबा लयेंग सथनबा इम्फाल पुरखरे पुलिसना शो मोटो केस अमा लखटले हाइरे हेनसु पॉक्सिसना मखाताना फुंदुरखली खासा थरकपोइना अतोपा यामना नुवाइतबा थौदो अमना मयामबना थंगोलना लेनबदा मनावनुपा सिरे थासगी कुलगुमदोगी नुमिदांग पुंग 8 रोम ताबदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की वांगोई पुलिस स्टेशन के मनुंग चनबा मोतुम फिबो मयाय लेकाय पोकमिनबा मयामबना मनावनुपा थंगोलना लेनदुना हातख्रे लैखिद्रबा मनावनुपा अदुगी ममिंग ओखरम ओजिचै कुंथ्रागा मंगा अपोकपा लैखिद्रबा मनिहार मोतुम फिबो मयाय लेकाय दकिनि हारी महाकपु थंगोलना लेलिबा मयाम अदुगी ममिंगना किरण से कुंथ्रागा निपान कौवी हाइरी इमुंग मनुंगदगी फंगबा पावगी मतुंग इना लैखिद्रबा ओजित असि नुमित खुदिंगी यू थकलगा इमुंग मनुंगी मियोइसिंगदा लाव खोंगदुना खतना सैनबा तौदुना लै थौदोक थोकपा नुमित अदुगी नुमिदांग पुंग 3 रोम ताबदसु मसिन मनाव खनाखी खनाबा अदुगी मखा तारकपदा ओजितना मयाम किरनदा सिंगाई पाकना थोमबदा मतैमा सोनिया कुंथ्रागी मकोकता पांदुना वांतखी खनाबा सैनबा दु मखा सथदनबा खामदोकनदुना लैरिङै किरणना नारोंदा मनावनुपा ओजितकी मंगक्षमदा थंगोलना लेनबगा लोइनना मख्वांगदसु थिनखि हाइरी ओजित CIC वोंगोइदा पुखटपदा लैकटनबा ngamdana सिखि किरण थौदोक्तुगी मतुंग मयुम थादोक्तुना चेनखि अदुबु थासगी कुनगमागी अयुक अंगनबदा हलकपदगी सौराकना अयुकी पुंग 12 रोम ताबदा पुलिसता पाव पिरगा फानखि हाइरी ओजितकी हक्सांग अदु युम सगैसा नुमिता रिम्सता पोस्टमार्टम तौरगा इमुंग मनुंगदा सिनखरे हाइरी हेनसु पावसिना मखाताना फोंदोरखली लोशिलकपो ओइना तेंतकपा कोविड-19 अपडेट मैमना शेयर तौजरंगे मियोय पुनंगसि जनरल पॉपुलेशन दगी मियोय 180 कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे अमसुंग ngasi punna miyoy pung kunga marida miyoy mari COVID-19 positive oidun laikhidre मैम aduga apun bo ina ngasi discharge tawgib apun miyoy masina COVID-19 phakibdigi miyoy samagi yankhai gani pan hansu boxisna makhatana phongdor aduga मैम soy dana horen pung nipan mapan makhai natragana mapan tarak padai la soy dana मैम boxi anoba I boxi ni update pizarake मैम adu phonge minerasi hajiki unati thank you amasu मैम पाउसु लुसिलकपो ina yam nongaitaba thamoi sokne oiraba paung khatang मैम update pijaramgi अखोने थोदो हिंदोना म्यामना खंगनरबा मणिपुर मिरांग मेन हाइना खंगनरबा सनाथोय लाइखिद्रे हाइबा पाव म म्याम फंगी अदो हौजुजि म्याम मापुगी लेकोल नुंगाइना लयु हाइना सु म्यामना नुंगाइतबा फुंगदुरगली म्याम अदुगा अनौनोबा हाइदि म्याम सिगी करमाइना तोकरामाइना लाइखिदमना हाइदि मतांग इ पाव सबसाबा फंगा कार म्याम सोइदना अदुगा मतांग म्याम अपडेट बिजरकी म्याम अदो फुंगा मिनरसिन थैंक यू